maita meri na gugikorwo na uritu wa kuingira kana kuma matura-ini maya. Na Kibagare ni kurari na process ya leveling ya ground nigetha andu acio mathame. Process iyo iratwarithagio ni thirikari na rirarikire ira na umuthi ni twanjiriirie guthama koguo access road yeho na andu ni marehera. Karura ni kuo gwitu na ni turenda gukorwo gwi kwega. Ona ciana cia cukuru cima cukuru iroka nginya haha na ni handu haragerera ngari koguo hena ugwati munene muno. Tauni kuma riria haturirwo guo ndingihota guka Karura tondu andu magioka Karura macokaga na kuria Kianda magaikuruko haria Kianda biu nigetha moke makiriho mambate uguo. Na riria bara ino iririka batiriona gwa gukira tondu bara ino ni kuhingwo biu. Riu marenda makirwo barabara ya kuingira itura-ini ria Wangunyu na Kagongo kuona aria maraikarite haria barabara ino irabatie gwakwo ni meherete na oho makirwo daraca ya gukirirwo ni athii a maguru niguo kuhuthiria aikari na ahuri biacara mithire. Thirikari nene tondu nio ina wira uyu wa barabara na makiria andu akenha moke matuteithie tondu nituririte muno ti mucemani wa mbere gucemania ni mucemanio makiria 10 tucemanitie ni undu wa access road ya guthie Wangunyu na koguo hagia na njira ya kuingira muciario nerirwo ni arihota guthie Wangunyu high school andu ni marihota guthie nginya Kagongo tukaumirira nginya haria Gasarage koguo thina witu rari bara na tutire na thina ungi twina. Barabara ino itanyitwo gukorwo ikirika gwakwo muthia-ini wa mwaka turorete ikinyitithania barabara ya bypass ya Ithwiro na barabara iria irara ya Waiyakiwe guthie Kamandura. Kioguo no turie Kamandura kioguo no turie thirikari kono ni tuthondekero footbridge haria ciana citu ni guteithika ona community itu ni guteithika ona andu akuru ni meguteithika taru kuma bara ino yako ona andu aria akuru matigota kuma mwena uyu mathi mwena uria ungi neno yothe ni family imwe. Mwirigiriro wao wari ati barabara ino ni kuhingura na itheremie itura riri no mugaru na uguo barabara ino irokire kugayania itura riri ria Karura aikari makienda korwo no makirwo barabara cia kuma rondo mwe na kuingira itura-ini riao. Handu-ini ha Inooro TV kuma Karura Kiamba kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Kugena kuo Michael Mutembei Kifutha Makarina ni akinyitie shira mbere ya komishoni ya motungata ma igoti wa kwenda mucirithania wa igoti nene Anthony Mrima avutwo wira. Makarina arauga ati ena ngaja no hoti wa Mrima kuruta wira ta mucirithania kurumirira itua riake ria kugathikira munene wa ruhonge rwa uthuthuria George Kinoti kioho kia mieri ina ni undu wa kwagara itua ria na hau kabere ria igoti. Ili application ya tarehe 22 mwezi wa Novemba kufailiwa, Bwana Makarina akaenda katika ofisi zile za AG, akawasilisha makaratasi kuonyesha ya kwamba number 1 Bwana Wanjigi alikuwa anajua hakika ya kwamba yule ambaye alikuwa na zile silaha zake ni the Firearms Board. Secondly, kuonyesha ya kwamba Bwana Jimmy Wanjigi alikuwa amemchagua yeye aende akamwakilisha kwa ofisi ya Bwana Kinoti. Na ni kuonyesha ya kwamba ushahidi ule ambao ulipendekezwa katika koti kama katika mahakama ya Judge Anthony Mrima ni kudhibitisha ya kwamba si ama Bwana Kinoti si ambaye alikuwa anafaa kunyoshewa kidole kwa sababu pengine silaha zile pengine alikuwa nazo ama pengine alikuwa amekiuka sheria ama amri ya koti. Kwa hivyo ndipo wakati huu sasa kuna pendekezo katika koti ya kukata rufaa ambayo inapanga ama inanuia kubadilisha uamuzi ule wa Judge Anthony Mrima. Lakini hata kama kuna huo ama nafasi hiyo ya kubadilisha ile amri ya koti, ndiposa Bwana Makarina anauliza katika petition yake, anauliza Judicial Service Commission iweze kukaa chini, iweze kuangalia kulingana na karatasi zile ambazo pengine court proceedings zile pale kotini na kulingana pengine na ushahidi wake ambao alikuwa ameleta pale kotini. Kuna ukweli ya kwamba pengine jaji alikiuka zile kanuni ambazo ziko pale kisheria na akaenekeza ama akapeleka kidole chake pengine kuna uwezekano uamuzi wake ulikuwa pengine umenuia pengine kuja na kumkandamiza Bwana Kinoti ili dakika ya mwisho imuhaibishe. So
hayo ndio maswali ambayo petition ya bwana Michael Makarina unauliza, na anaomba Judicial Service Commission iweze kufanya what is called an inquiry, ijiulize maswali haya, na dakika ya mwisho ikija na majibu ya kwamba kulikuwa na pengine nia mui ya pengine ya kumdhalilisha ama ya kumkandamiza bwana Kinoti, basi wacha Judicial Service Commission basi chukua hatua iweze basi kamuondoa pale katika mamlaka yake yule jaji mkuu. Bila shaka huyo ni Shadrack Omboi ambaye ni mmoja wa mawakili ambaye anakuwa ni mwenye kumwakilisha. Mambo yako hivyo na tutakuwa tunakupakulia zaidi katika haya. Huo niguo maundu marathi na mbere cira-ini uria utwaritwo mbere ya commission ya ruhonge rwa magoti guku bururi-ini JSC. Tukamba tuikire ukinya hau tukinyete wana twacokereria tuna riboti ingi makiria iria turi nacio. Nĩ mweri wa kũrora ũhoro wĩgiĩ cancer ciothe itiganĩte. Tutiũĩ hasa nĩkĩ kĩrehaga cancer tofauti. Yambagĩrĩria na gacero. Hihi